Isa mulu binaka. Ena tini ka dia wa dia sanga bulu kabitu. E waro taki no turang no bisu wa deng. Rupe ni rabonu kei samu ya wala. Endona timi ka kina kini timi fitin duan na ngono ya membiuta na nondo benua. Rato ala wena toka bida na daung gitu kilai. Ena nondo benua na buturara ni rakabi. Sarata uyali talangan na kenda maliwa. Go leme ki koroi na nungu ngawata turang ni isere manita siri. Nung reu aminasi netu yang turang ni neao menandronga watalaki no inoke marwai na nungu turang tobata to saya litoka ni na ndongi to kilai lewungo ena ngonongo inda kalongo to bole wundi tu na nondo to italanoa menda rele sutalangakina na koko ni tu bakne ngondo to ni dike na nondo to sota bata ki Samoa era wakana welesi ni ARB merto dike vital manda na dorobuni viti balatini raseng ni wambo tani warau ningito ratu warita kana dorbo e bakar tu sang ni dengo de lo mani rara ia man ratu ndiki be bo bunuai ya na ngone madala mekina sang ni dona kai kuni akila kasamitaki derto ngundu tombe ka sona wai ni mati kando bo bono mo sang ni dengo de kine lo mani rara ia na ngone ndiki bikina sang ni dona kai kuni virto mani warita ko samu ya bala ni ratu kania sartunga na kakana wabiti kabingan iti kay na kaukau ni tireni arto mo thakapati ngoi biti sanga talang dona karto wayang atakas don na wani mati bulangi merto wayang atakana dorbo warita nga samu ya bala nerto ngunubanga na way boga biti kay na kakana thakapati biti dare tamandani na oti ni wasi ni talanoa na nonda relation na matani kuwa ni da boga rautigani kina Olympic Games ni ambakingo ronondolu rosa ngabulu kandua. Nagabuta bata kedici wana Filipai ba tinikato. Ngona kito na zuri lo manyirara kito nagabuta jiwa Filipai ba tinikato. Barita itu ngani kito sini barara bini to koko wakatamata. Sini to kilava gitu enale abitu se dakila itu na kebiti na gitu le abitu. Kito sini biya barara bina rai gitu na kebalan. Gitu sakita kacina endu aku naluta gitu lo manyirara. Wah, itu banyak teratiga na Filipai ba tinikato. Don tiki ni bola tambu waka marengeta na coach. Isa waka marengeta na coach kini mbali na wisi na kete ni kemar do na kabata. Ndara mundangani lotu ara lotu. Engona tu na wika kete ngona kena waka mimbito gitu na itobo keni waka rau. Sanga wala ngani kambaleta na bulan yango na kasaranga me waka rita kena bebu mo kena ramal kena. Waka bimbi na nondo to waka yaute gitu ena waka rau. Untuk gere tal cigo nang ko se boleh cunga berto na laro na Filipai watin ko tulang do sa mata kasar na matani kitu tiu na mai ya boleh mai na kitu do ko tawo gitu ani tu bola wa gitu na Filipai watin ko tu ando wa ko ta kitu tu na bi mata lai singili wa kabi na ngol tirin kitu sini bital nota kami ya boleh na cingin boleh tambun itu singili sang Bibang bicara dengan erutan pinta matan juga ko sa arele boleh tingna gay na lawan ni ARB na World Cup ya sindang talakan dengan boleh cukup mana ya kurabita kini kona cikini boleh tambah kona sponsor lebih dulu gay sini baterin point. Uti ni singa matagalilay samberan ting na pool na lazim ko na fal kikito balteni torita la squad ge lore ni sa Korea sa rumah mi ketu mi ko na fal ya ngalo awai mi lay kota me na ken char to kadim ko sar to na mandia na coach ni Korea to servi wai kento na sota ai da to virtu na no mu derbu ko to git ma ko kwai nertung kita ngapa malum lagu mawai kuni tekal sarva kukwa lagu mawai betu kulat tu lora bonungo dolar no mabinaga sarna wol shomul badada alu sikilo biti bi kore na kore fanal batang tu na sarva rabona
Dona numa bila sartu me ka kota lingaya na kaya ko na maro sindibita merto lusibi korea yangon satu guna me gor na malu merto moku merto kuita sa Serevi adds to his tally. Well, Aranabulu scored it, but it was all about Serevi. Scrum down the halfway line. He created the gap, and all around him is the support. Kota kami tini Korea, sini tim rata nggak Korea, baca tim rata mata lalai. Kata mata putol orang tahu di bakan apol. Ya na aku kuambangan ni tu baku kaya ni tu tiri ni kwa kitu tombongan dua kutu kota lep mana polo sel no ko liberto kitu tara kitu skwa sa ko kuambangan ni fit itu begitu. Tu siapa kelas na fit itu begitu na. But away they come again. This is Karoy. Back inside it goes to Manasa Mbari. And he just cruises in under the posts. Here the Fijians have a problem, but they got it away. Kita kalau mata kacung abang bimbi, na nitu tatang umat, na nitu kota bagian Apollo sih nitu ate kita sengaja sini talanoa takamo yo nitu coach or peni rabun, apa yang kata kacung nitu tatang umat tu nokwa, na kai tu bikin tu sinroni tu nak kirim tu nak, apa nak kata ngamun tu tatang umat ni. Chase him, they know that he's got about 5 more gears on top of that one if he needs them. So he goes in for his second try. Before the try, everything we talked about was emphasised. Korean showing great skill on the ball. There is a big hit, the ball goes loose. Serevi always chip and chase. Room on the right for Cha Byung-yu. Kicks, and there's certainly no question of them winning that sort of chase. I think the Fijians always play with a sweeper. Serevi back there decides to just play a little bit of soccer with it. Kali betul ni rabun, ni ngono sa do paiswati kina, iko lutu na mo position tagi ketika no lutu, macam orang kita position lesumai, iko ya wakamena tackle, ya wakamena defense. Rotal ngabi ko non reda na po no laukin. He's fresh, Mariwai decides that he wants to get on the score sheet as well. We've done nearly 9 minutes of play because the Fijians just haven't let the ball go dead. So that will surely be the final touchdown. 54-0 becomes 56-0, and that's the final score. The first time in the tournament, John. Gene line has been crossed, but the ball hasn't been able to put down. Penalty holding him back. Straight for it. Penalty try under the post. They weren't back. And Brian Lima took advantage immediately. The Fijians didn't retire behind their own line. And the try line has been reached. So it can be number one, the other prize. Away by Rudolph Moores. Ikut sekian tentang yang pintai awal sangat kabar. Menurut mulai laulau ke itu musival untuk kadi itu hanga. Ini kan ini berasa kile laulau, yang rasing kile hanga. Bambau tanah ilang ya keruah kile cunga ki buai. Ele berasini kile leme kisini kile marika bunimba. Kaya ngambo juan nangonan dendre usangat to kan ngambo juan nubusko. Ya sing ram kero satu kaki Brian Lim. Kaya le bunango nara nana makci pikir ya lagu cigo marika. Held back by the Samoans, so Fiji back 10 again.
throwing the ball away. Holding it up. Coming that time, they're all expecting it all the time to come to Serevi. See how quickly he moved to support him. Lovely dummy and Wah, tu kata-kata na bon yaw. Au game kini tabu kita makun tabu tiki na sekolah tu dah. Terus tu nak kena bordo cikilong. Terus kata main na wana zaka lile kumbe kamu rani tanke mo sustaki. Au satu ngayo munge bau citu ngai dia na kandender tu zaka cimor don cikilong. just chip there as well. Overdone it a bit then, but he's got players to turn. Bunabaker again on the scissors this time, and back between the posts. A hat-trick of tries already. Pinapulong nga kito ang dapat. Dinimurtuk kita may ito setara menurut kau ya kita ang dapat cengan napulong itu tarara. Ini tu barang ni gitu ke itu waktu tu kami cinta dia di sana bulu kawan ni Dubai. Dan atau tolong gitu kita agak kamu. Tu agina kata ira ke dena cimira na sota ke gitu. Mera to boleh mera azovani na banu kita cukup. Sena to tolo kita sa cukup kina na ngona. The other way, look for a moment ago, beautifully picked up by Bari. Here he goes again, Bunabaker. Into the Bunabaker show at the moment. Just an exploding, just can't hold him. You get the feeling though, Steve, that perhaps the Western Samoan just a little bit overall. Fiji. Short pass taken by Koroi, the little man, goes for the step. There were two of them there, or he was in. The call comes from Tuikambi, and he's going in this time. The other prop, they can all run. Not putting the hits in. That against the Fiji is just committing suicide. The left, the right, spaces all over the place. Tuve pasi main na cimin sama. Awi vivendo luli karena betul sa itu betul. Bulan kena takut suruh betul lagi. Tu bawa level enda balilai. Kelar tu bana takam ni betul kawan. Cimin sama. 91 World Cup. On the scissors. The try line. So ready for I don't fancy that one. High tackle. So close with Mo sangai wa bumekin na nona report de wirna coach. Balati ni sa komi na polo sa meda bunun rotule ni squad, der tu turno polo. Ngono mengali adi sa squad swali le sen squad talas wa. Sa tim to ngani bitsa. Ya baka bunan nonon rotu sa tu kumekin na sono coach. Meretestek na ngono go. Merilowi, der kana drugs. Tungai ding tekin ele lima. Mana lending tekin wis indal lang guru tu. Sing dona lang kasi dona drugs sing dona na kasi nga ko may tuba may bodur mo ko na to la isa. Atu na mo nga bala turtu kanya sartu nga nakakana nga mato durto kina kanyom dulu nga may asanga ke sulingon to e na ngawnin no to. Loose. The line slower. Almost over. Where this try started from. Very much closer to Fiji line. you think leading 38-14, Steve, they leave it go. Sara botale madaya ni paroka ramuna ikatalau Fiji one enemy makata. Sara botale madaya ni paroka ramuna ikatalau Fiji one enemy makata. And so we come to the final of the Melrose Cup. Kala ni kita gele zura na ngong kita. Afir kita simpi ni tu makasama. Ati ni tu makasama kita sa New Zealand. Otuna I na pona ni tu terreni ke Mena Stadium. Te kelimba ko ira kita ngala ke New Zealand.
him. And here we go. Fenter, up he goes, two-handed. Van der Westhuizen, collared by Iranabula of that ruck. Olivier. Rousseau to Brink. Olivier has got plenty of pace. Sneeman over the halfway line. Brink again. The referee allows play to go on. This could be a great start for South Africa. Fenter chased all the way by Twin Garvey, but it's South Africa who scored first in the final. Again, magnificent support. There are a number of South African players there. Westhausen drew it out, and a magnificent effort. This is the man who's won 8 successive test caps. Sneeman to Rousseau. Rousseau with two players out left. If he could have got the pass in. Skinstad. Still. Oh, he's just taken it. Fenter again. He doesn't see the man outside. He's got there himself. Sini kita memang katu kita untuk terus sekolah. At least two of those balls on their bootlaces, fabulous work. Compared to scoring his second try of the final. Serevi still has the ball. On now to Marika Bunimbaka. Bunimbaka is going to outstrip Jacques Olivier. And Fiji have struck back. That is a glorious try. The 12th try for Bunimbaka in this tournament. He is simply in fabulous form. Eu cuci tambang ni minican mati lima mau kelar ku sawal lagi tindakan ada cimi saya pergi. Usah kalau nggak tahu mati nunggu dia mulai lu taran betul kenapa? Whenever this man gets the ball, South Africa will have to get up very, very quick and make sure he doesn't get that gap. Well, the South Africans will know all about Bunimbaka. He scored a hat-trick against them in the Dubai qualifier. You simply must not give him space. What a sight that is. Serevi gets things going again for Fiji. Good tackle by Olivier. Fiji on the attack. Manasa Mbari taken into touch by Peter Rousseau. South African lead. Wan melusar dia juga bangku kaya, dia kita banget tak nazar, nazar sahabat itu cuma nazar, kita banget tak nazar dalam dunia, kita kaku ni lama-lama ruas itu, wajib jingkat dengan bonakan, enggak seperti itu, sahabat gitu berharap. Langwana skor kinoma, kila sa bibi talaga balili la defense. Sa laga tiko mikir coach. Kita lebih kita laga talbalili, laga talani tu warun gitu. Mat sampai kasur morto. Polter stands there, back inside to Tunkabi. This is Fiji at their greatest. Iranabula makes it a second score for Fiji. Kau yang dua nakal sini berubah. Kau tim ni bit, tim ni New Zealand. Nona dinte kau tu orang bodoh. Dia lelaki bukan apa sah. Iya, dinte kau tu dua nakal sini tiga bukan. Again, superb support play. The South Africans, to their credit, they were there, but the Fijians, just terrific players. Well, the crowd is chanting for Fiji. Great tackle from Rousseau, but he's free. And Mbari is free, and now Marika Bunimbaka. No, he's just ankle tapped. Fenter is the first one there. Now it's a try. Fiji have gone Betul, ahead. dia lawan tiga, usah mengaruh tengah tiga ni. Selalu tiga pula usah mengaruh tiga, beres babina kan baca magika mai. Betul usah lah skupeni murim tengah pula mugai bakalan. It's Lemeki Koroi who scored the try. By 19 points to 14, but back comes South Africa. Polter with a forward pass. Referee will play advantage. Serevi picks it up with Van der Westhuizen in front of him. 3 Fijians now against 2 South Africans. This is tremendous play. Iranabula onto Koroi again. Can Koroi get there? Yes. Lemeki Koroi scored 2 tries in a minute.
Sensational play by the Fijians. Pasal menunggu muka sama gue lain sih kuat. Ini Raulisia. Kue apa mai una dola teke lain sih kuat. Dua ngana boleh lain sih kuat. Mula tahu kira mula sih kuat. Sindra nasi. Football. Restart. Van der Westhuizen. Rousseau. Brings in Steven Brink, and Brink is going to clear through and score under the post. Iya, serangan itu ganggu tu. Saya lakukan tinggal tu squad. Arthur sakit talmer tu misalnya. Still, there's time for South Africa here. South Africa racing back to obviously kick off straight away. There's 10 seconds to go. Nice play this by Peter Rousseau. Steven Brink, who's had a tremendous tournament. Olokani, usare olokani, kita kapan kasa sudah ni kita, betul usare di patu ni, kita masih dulu tolong lebih berapa? Itu ya kalau nunggu kita nak polo na, itu sini polo kena sekarang, mata ni polo buta, aku pasang ayam tu kamu kah? Tulisan nunggu kita nak polo, pasang ayam dalam, aku kan gila sa, taruh nak polo masa mutua. Oh, na abang ko nakao saling taruh pakin na po. Oh, tarang kasi kita kan wesal. Wesal selesai rin ba? Kumandang kinda kala serangan ibu kami biyo na pol. Sangat lindo na pananan ni kibe. Sa taranga sa rangget itu na pol. Van der Westhuizen asks the referee, is there any time left? No, he says the whistle is gone. And Fiji are the world sevens champions, beating South Africa in the final in Hong Kong by 24 points to 21. Dramatic scenes here. Nakau tangi kandua, nakendi tubutu ke lagu tubit, kena italanoa ke ilu kerna bula, kerwa italanoa ke nungi tutu, menangau na wangiri mekina tabua, may bangan na kere-kere randa takia ni pinakata ni kota may tabua na Melrose. Vasily Serevi shakes the hand of the Rugby World Cup organisers. Bernard Pugh, chairman of the international board. Fiji, the World Cup Sevens champions. Nada menangau na satu rumah kino vita na Melrose, endo na mo de totoka de ben komisa. Satu toka saranga ben mo de belag ni sarang nanganga. Ni rutu baka muria baka binaga saranga, naga na baka sala o coach buat ke punangon. Nada menangau na tulis mo. Both sides should be congratulated. It was a very, very good kick game, but certainly they made an art of seven-a-side rugby. Karena marut dalil siya kali regi kinang bilokaliya. Siya libak sa mga ito kung nakalili material sa bitin naman dan wawal kanwaga dan mentuhaya. Iyo sa abang lebih nak konsar. The Melrose Cup held tightly, held aloft, held proudly. Melissa Mbari. Fijians smile, they can look back and a fabulous job. They win friends all over the world for the grand. Itu kinda kala sana, itu disurungnya itu merasa. Kama itu kinalimu na usungi. Isa mai tabe kere na nondang ono bate na nonda rilis, na mateni wasi ni nonda rai bo rauti ke ni kena sot level ni Olympic Games. Mada mengo na siglo tilemu na na rede kina. No to bo rutaki na timi ka
So le nga virto rona madawa, merto bita patoto do ke na mateni meke, merto na le waitavi and Rugby World Cup Sevens ni Ronondolu Kalima. Nama kamaya, and a mother mengo na mateni wasi and sing a lot level. Ni nda raile subutiko no nora wara utaki na vei timi nganga ni sotsota ni levitu and na ngonda ngone nekatalau and a Fiji one. Ya, ana mai ba mo de ke na ngai sota tiko na mataka ni mataka, no tak ni na marro tiko na bola ba moritiko. Na lau ni tiko bola na sabata na linganta. Humbi tiko na umbi ni mata ni na topete suaki menda awa ki kada talatinga e na rona mita na ngau na ngau le kene te tumba. Wata ito ni serango bi Maika Mode, matala kene bi Linda Stram, siringo le depi kino kemuni tau dhongo na nasi, di bengara biti kano nonda frontline and PSA biti. Ni mata. Era nau akateronga halamangu ena nomu samiudi keira nandononu nilomangu kosaka uta uitaka nikona mara umaikea sona singa niwiado maiki vale tautarongi auna nubenaru pebakani rimalabu enamuyali konautukuna niko savale kamai enandrende mekei rausungata nakatumani nomulomani vale tawayanga veyam negabuyana nekemumbimi natemai keira nunguita tahu alenga mungaira nota kalau bemu nikora ini keira singa kedengar